Maar goeienaand geliefdes, lekker om saam te wees op hierdie maandag aan 7:00, bietjie saam te bid. En ons weet dat die Here antwoord gebed. Amen. So wanneer ons bid ons nie mis nie, want hy hoor elke woord. Amen. So vanaand ons lekker intree, so kom ons maak dit oop. Welkom dat jy ingeskakel het. Share met jou vriende, kry hulle aanlyn, kom tree saam met ons in. Die Here is getrou. Amen. So kom ons stem saam. Kom laat nie los om uit. Hulle is okay daar, as ons staan langs my. Kom ons staan saam. Ja, gaan net verby hom, maak die kek tussen die twee arms as julle reg. Lekker net maar oplig julle hande, dan kan hulle almal sien as sy. Vader, ons sê vanaand baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om so by mekaar te kan wees. Ons vra dat U nou stil staan saam met ons soos ons kom om in te tree. Heilige Gees, ons vra U leiding. Kom en lei ons in gebed vanaand. Dat dit nie ons planne sal wees nie, maar U planne. Nie ons gebede nie, maar U gebede. Dit wat U wil hê ons moet voor intree. Die Here salf ons monde en kom rig ons nou in hierdie oomblik is ons gebed in Jesus naam. En ons sê dankie vir die lieflike aand. Wees nou met ons verder is ons gebed. Ons eer U totdat U kom. Amen. 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 Right. Ons gaan intree. Kry jou spot, kry jou plek. Maak jou gereed. Halleluja. Holy, holy. Halleluja. Halleluja. Ek lees jou kom en ek wil gou van hier vanaf share op net en ek weet hy daar share. Daar is hy. So vanaand gaan ons begin met ons intersessie. Onthou dat die Here het nooit van ons gevra om kerkbanke warm te sit nie. Hy het gevra dat ons moet disipelmakers wees, né? So ons gaan intree, Matteus 28 vers 19 tot 20 sê, gaan dan heen, maak disipels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Amen. So vanaand en natuurlik Handelinge 1 vers 8 wat sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Okay, so ons weet die Heilige Gees is vir ons gegee, nie net om in tale te praat nie, maar eintlik sê hy sodat julle my getuies kan wees. Amen. So ons moet getuies wees. So ons gaan vanaand begin ons eerste punt. Ons sê Here, maak U kerk wakker. Dis waar ons begin vanaand. Ons gaan daar begin intree, maak U kerk wakker. Amen. Romeine 13:11 sê dit is reeds die uur dat ons uit die slaap moet wakker word. Okay, dis reeds die uur. Dis nie ons is nou by die plek waar jy moet wakker word, né? Nee. Gebedspunte. Vader, skud ons uit geestelike gemak. Verlos ons van gemaksones en passiwiteit, maak gawes en roepings wakker en ons steek weer passie vir die koninkryk. Amen. So dis ons punte, daai 4 op daai punte wat ons nou voor intree, né? Vader, skud ons uit geestelike gemak, verlos ons van gemaksones en passiwiteit en maak die roeping en die gawes en die roepings wakker en ons steek weer passie vir die koninkryk. Amen. So dis waarop ons bid nou, dan gaan ons so, kom ons tree saam in vir daardie punte. Vader, ons kom vanaand voor U en ons wil vir U kom en vra dat U weer eens sal kom en die kerk wakker maak. Here, die kerk het begin insluimer, die kerk het rustig geraak, die kerk, Here, het gekom op 'n plek waar ons gemaklik is. Here, ons gee meer om oor hoe warm dit in die kerk is, allerlei goed rondom ons, as om die kerk van Jesus Christus te wees. Vader, ons bid nou vir 'n geestelike ontwaking. Ons bid weer vir 'n opstanding. Ons bid weer, Here, vir herlewing in die binneste van elke persoon, dat die krag van die Heilige Gees sal vloei. Oh God, we are in need of You, and we pray that You would wake up the church, Lord, that You would shake them out of their slumber, that You would shake them out of their comfort zones, Lord, and that there will be a rise again, a passion for the kingdom of Almighty God. Father, that we will be the demonstrators, of the kingdom, in Jesus' name. I pray, God, that You will remove that passivity in the name of Jesus, and that You would now, Lord, release that active ministry, that active gifts of the Holy Ghost in every person, in the mighty name of Jesus. Father, we tonight stand in the gap, Lord. We are interceding, we are praying, we are trusting You, Lord, to breathe new life, to breathe new
your life upon your people, to come and manifest yourself in the midst, in Jesus' name. Kom Here, steek die hande uit en beweeg ons vanmiddag, en laat die heerlikheid van U die plekke val in die naam van Jesus. Ons vra U, Here, dat die gemaksones verwyder sal word. Here, haal ons uit daardie gemaksones. Haal ons uit that comfort zone, oh God, so that we will move with your Spirit, knowing that we are walking in the presence and in the power of the Almighty God. Father, we thank You in Jesus' name. Thank You, Holy Spirit, move in the hearts. Speak to the hearts. Speak to the lives. In the name of Jesus. Kom weer, Here, en beweeg elke lewe, beweeg elke persoon met krag, met salwing, met autoriteit, Here. En kom bring weer aan die gees van ontwaking, die gees van ywer, die gees, Here, wat U uitgestort het op ons. Laat dit weer so die harte brand in die naam van Jesus. Here, dat daar 'n heilige dringendheid kom, dat daar weer 'n heilige dringendheid kom, Here, om in te tree, om op te staan, om te doen dit wat U van ons vra. Here, mense sterwe sonder Christus. Elke dag is daar mense wat gaan sonder dat U ken. Ons vra U vandag, kom en verlos, kom en red, kom maak wakker weer die kerk van die Here Jesus. Die woord sê die arbeiders is min, maar die oes is ryk. Die arbeiders is min en die oes is ryk. Ons bid vanaand, Here, dat U sal kom, arbeiders stuur in die veld. Stuur arbeiders in, Here, is ons gebed en ons dank U daarvoor nou in die naam van Jesus. Lof en eer en aanbidding vir U. Want waardig is die Here ons geprys word. Vader, die woord sê, ons moet die Vader vra vir arbeiders, want die land is al wit van die oes. Ons bid vanaand, Here, vir ons waken, dat die heilige sal opstaan, die kinders van God sal opstaan, en sal kom intree, Here. Staan in die gaping kan weet, ons is hier afhanklik van U, die Here, wat hemel en aarde geskape het. Dankie daarvoor in hierdie oomblik, en ons loof U, ons prys U, en ons eer U, en ons aanbid U. In die naam van Jesus Christus, laat die salwende krag van U wat gebreek, neerdal in elke huishouding, op elke persoon wat die Here ken en sien. Ek bid, Here, dat U sal losbreek uit daai stagnasie, uit daai treurigheid, uit daai gemak uit, in die naam van Jesus. Laat dit sal wees soos in die dag van die uitstorting van die Heilige Gees in die boogbetrek. Ons bid vanaand, Here, dat die krag van U sal val in die naam van Jesus. Halleluja. Que mama baba subrumando que vos secretere cambiando shekai resto non mo shekai na mando lo broco poste diete. Here, dat daar 'n besef sal kom, dat die tyd is min. Here, die tyd is min. Ons vra dat U sal kom en weer wakker, dat die ywer bring in die binneste, Here, 'n begeerte om na U te kom, 'n begeerte om na U te vra, begeerte om na U te soek, 'n begeerte na U woord. Here, dat die krag en die vuur weer brand in die naam van Jesus. Ons sê dankie daarvoor. Lof en eer en aanbidding kom U die Here toe. Halleluja. Halleluja. Glory. Glory. Halleluja. Daarmee is verklaar saam met my, ons weier om toeskouers te wees, maar deelnemers in die koninkryk van God te wees. Halleluja. Ons is sielewenners, ons is disipelmakers, gesalfdes van die Here. Halleluja. Amen. As jy dit glo, sê amen. Hy het ons weer 'n punt waar ons intree, van bywoners na disippels. Van bywoners na disippels. Lukas 9:23 sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. 'n Disipel is nie net ingelig nie, 'n disipel is verander. Amen. Amen. So ons gebedspunte, rig ware disipels in ons kerk op. Amen. Rig ware disipels op. Gee ons 'n honger om geestelik te groei.
Amen. 'n honger om geestelik te groei. Leer ons gehoorsaamheid aan Christus. Amen. En dan maak ons ware navolgers van Jesus. Dis wat ons bid, daai 3 punte. Rig ware disippels in ons kerk op, maar gee ons 'n honger om geestelik te groei en leer ons gehoorsaamheid aan Christus en maak ons ware navolgers van Jesus. Halleluja. Vader, hier is ons vanaand en ons vra dat U sal kom. Oh God, we are in need of You. We pray, God, and ask You that You will really raise up true disciples in our church in the name of Jesus. And Father, that You will ignite a passion in them, a hunger in them, and a desire in them to seek You. Lord, we are nothing without You. We trust in You, and we ask You, oh God, that You would come through, that You would touch every lip, that You would touch every heart, that You would touch every mind, that You would captivate their spirit again. Oh Lord, that they will know, like they knew that day that they received You as their personal Lord and Savior, and they will step up, oh God, and start walking in the true relationship with You. Father, I trust You that we will be in obedience to Christ and walk in obedience to Christ. Father, that we will follow in the footsteps of Jesus. Come tonight, Lord, and ignite the hunger, ignite a passion. Come, Lord, stir up in the hearts again Your people, Lord, that they will seek Your face, that they desire You in the name of Jesus Christ. And we give You the glory, and we give You the honor, and we give You the praise. Hallelujah. Kom vanaand, Here. Oh, kom stir in die atmosfeer. Kom, Here, raak die atmosfeer. Kom vul in die atmosfeer. In die naam van Jesus. Ek vra U vanaand om deur te breek. Ek vra vanaand, Here, kom red the heavens again, God. Open up the windows. Pour us down in this place. A mighty touch of Your Spirit. Come and pour out Your Spirit again. Come and revive Your people. Oh, touch their hearts. Come and renew their spirits. A fresh anointing and a fresh power. Oh, in the name of Jesus. Just like it was in the day of old. Come and move upon Your people. Come breathe upon Your people. Come manifest upon Your people. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, stir up hunger. Stir up hunger. Not for entertainment. Not for entertainment, but for fellowship. Stir up hunger, Lord, not for entertainment, but for fellowship. In the name of Jesus. Oh, for relationship. Oh, for walking in the Spirit. Stir up a hunger to know You again, O God. Stir up a hunger. Oh, in the name of Jesus. 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 Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, a hunger for You. A hunger to worship You. A hunger to live for You. A hunger for Your word. A hunger for Your presence. A hunger, Lord, for the Spirit of life. A hunger to receive them. Oh, to make disciples. Oh, in the name of Jesus. Come and manifest in this place, Lord. Stretch out Your hand again. Come and move upon Your people. Let Your glory fill this place. In the name of Jesus. Oh, yeah. Oh, nie meer kerk by woners nie. Oh, nie meer kerk by woners nie. Maar Christus volgers. Oh, Christus volgers. Nie meer kerk anders nie. Maar Christus volgers. In die naam van Jesus. Ons bid vanaand en vra U, Here, dat U allen sal uitsteek. Oh, die asem van die lewe sal blaas, Here, oor die doodsbeendere. Oh, hulle wat rustig geword het. In die naam van Jesus. Come and bring life again, Lord. Speak to the Spirit. Come and revive them, Lord. In the name of Jesus. Here, die kinders van wie het begin soek is word van entertainment. Hardloop agter ligte aan, hardloop agter groot sangers aan. Here, ons moet hardloop agter U. Ek vra U vanaand, kom bring weer 'n passie. Kom bring weer 'n honger. Kom bring weer 'n soeke. Kom bring weer 'n verlange vir die konings van die konings en die Heer van alle Here. O, breek af, Here, van hulle, Here, breek af van hulle lewens, Here. Elke ding wat hulle langs gemaak het, elke ding wat hulle rusting gemaak
plaas het, elke ding wat hulle Here nie meer die honger in hulle laat hê nie, in die naam van Jesus van Nazareth. So ja, mama, elke verslaving, breek het af vanavond, Here. Elke binding, maak het los vanavond, Here. In die naam van Jezus. Oh, in die naam van Jezus. Oh, sekaya mamamandorobo. Ebebebe basibrabamando. Ricarama sekerende. Roshalabadore. Creatore kashaka mamamondo. Hallelujah. In die naam van Jezus. We walk in the Spirit. And we live in the Spirit. Not by flesh, but by the Spirit of the living God. And we declare tonight, we are followers of Christ and not just churchgoers. We are followers of Christ and not just churchgoers. In the name of Jesus, we press in deeper. We go up higher in the name of the Lord Jesus Christ. Oh, and we stir up the gift that we have received. Oh, by the laying on of hands, and you manifest your presence and you manifest your power. Oh, and people will know and see that we are your children, for you are with us, and you are with us in the name of Jesus. In the name of Jesus. Pour the oil again, Lord. Ignite those lamps again. Oh, let the light burn again. In the name of Jesus, raise them up, Lord. Loose the bonds from their feet. In the name of Jesus, loose those chains, Lord, that are keeping them back. Oh, we're casting down those weights, Lord, that are pulling them down. Oh, we break the yokes right now. In the name of Jesus, the yokes that are keeping them back. In the name of Jesus, we are breaking it now, Lord, and we release them. Oh, we set them free. In the mighty name of Jesus. Oh God, every addiction, let it become better. Oh, in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Verklaar saam met my waar jy is. Die volle evangelie kerk na Goeiepark is nie meer kerkgangers nie, maar hulle is Jesus Christus navolgers. Hulle doen soos hy doen. Hulle leef soos hy leef. Hulle praat soos hy praat. In die naam van Jesus. En as jy glo, sê amen. Amen. Halleluja. 2 Timoteus 2. Vertrou dit toe aan getroue mense wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. So van disippels na disipelmakers. Van disippels na disipelmakers. Ons gebedpunte is, gee ons 'n las vir verlore siele. Gee ons 'n sielelas, met ander woorde. Give us a desire to win souls in the name of Jesus. Gee ons vrymoedigheid om ons geloof te deel. Amen. To share our faith. Rig geestelike vaders en moeders op. Spiritual fathers and spiritual mothers, raise them up en maak ons vermenigvuldigers in die koninkryk. Oh, let us be multipliers in the kingdom of Almighty God. Amen. Nou kom ons tree daarvoor in, is ons punte, die 4 punte nou, 'n sielelas. Ons begin met die sielelas. Kom ons weer in. Here, ons vra U vanaand, gee ons 'n sielelas. Gee ons 'n honger, gee ons hier binne in ons binneste, Here, daardie begeerte om na U te soek. Here, en nie net na U te soek nie, maar dat ons sal doen soos U doen. Want die woord sê, U los die 99 en gaan haal die ene. Here, gee vir ons 'n sielelas, dat ons sal bereid wees om hulle wat al lank op die pad is te los, om een te gaan haal wat U nie ken nie. In die naam van Jesus, rig dit op, Here. Gee ons daardie druk in ons binneste, gee ons daardie verlange in ons binneste. Here, ons te sien dat siele tot inkeer kom. In die naam van Jesus. Here, nie net in die 4 mure nie, nee, Here, nie net in hierdie kerkgebou nie, maar 'n sielelas in ons werkplekke, 'n sielelas in ons besighede, 'n sielelas in ons
in ons strate, 'n sielelas in ons omgewing, 'n sielelas, Here, vir ons bure, 'n sielelas in die naam van Jesus. Oh Lord, give us a desire again to come and chase after lost souls in the name of Jesus. Father, many people are dying without you. Give us a desire again to reach out and change lives in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Versiele las, Here. Here, dat het swaar op ons rus. Dat het swaar op ons rus. Dat het swaar op ons rus, Here. Dat ons al gedryf wees met die Gees om met mense te deel. Here, waar ons gaan, dat ons nie kan stil wees nie kan swyg nie, maar kan deel die liefde van Jesus. Halleluja. Ek dank U daarvoor. Gee ons nou. Gee ons nou vrymoedigheid om ons geloof te deel. Gee ons vrymoedigheid om ons geloof te deel. Julle mense skaam. Hulle praat oor perde, hulle praat oor karre, hulle praat oor alle dinge. Maar hulle praat nie oor Jesus nie. Vader, gee ons meer begeerte om ons geloof te deel. Gee ons vrymoedigheid om ons geloof te deel. Hoekom glo ons wat ons glo? Hoekom glo ons in Jesus Christus? Hoekom glo ons hy is die weg, die waarheid en die lewe? Sit hier terug in ons binneste. Sit hier hoog in ons binneste. Hier om te vra en te sê, ek het gesien wat die Here doen. Ek het sy hand gesien beweeg in my lewe. Oh, laat ons weer vertel, Here, van wat hy doen. Give us boldness to share faith. Give us the boldness to share faith. Lord, with the people surrounding us, with the people in our areas, with the people wherever we go, in the name of Jesus, Father, and may our words carry anointing, may our words carry power, may our words be sprinkled on the shoulder. Oh, we go to God, in the name of Jesus. Oh, touch your word, touch your people, touch them with fire. Oh, they will not hesitate to share the glory, the presence, and the word, and the love of Almighty God. Anoint our mouths. Anoint our mouths to speak. Oh Lord, prepare the hearts. Prepare the people. Prepare the hearers. Soften their heart, not doing it claim. Oh, make it soften God. Oh, that we will be people at the right time, at the right moment, at the right season, ready to hear your word. Oh, we pray tonight, God, that we will loose our tongues, that we will speak with fire and with anointing and with power, and people will hear the word of Almighty God. Father, we claim. We claim as we are halfway through this year, we claim souls. We claim souls. We claim souls right now. For you say, ask of me, and I will give you nations as your inheritance. Father, I'm asking right now. Oh, I'm asking right now. Give us 200 souls. Give us 200 souls. Come on, give us 200 souls, oh God. Oh, Father, send them on our way. Let them pass our way. In the mighty name of Jesus. Come and stir us in the inner man. Come and stir, oh God. And people will know. And they will know that this is God ordained. This is God's purpose. This is God's anointed. This is God speaking. In the name of Jesus. Release the word upon your people. Set your fire upon your people. Set your Holy Spirit upon your people. In the name of Jesus. Father, we ask that you would raise up spiritual fathers and spiritual mothers. Oh, rig op vaders, rig op moeders, geestelike vaders, geestelike moeders. Om die handen te vat van geestelike kinders. Om die pad te stap, Here, sodat dit 'n volmaaktes kan word. In die naam van Jesus. Just like you walked, Jesus, when our disciples came to you, Father, give us the men and give us the women. Raise them up, Lord, so that they will do as you did. In the name of Jesus. Release them, Lord. Release them now. In the name of Jesus. Hallelujah. Make us multipliers of the kingdom.
Laat ons vermenigvuldigers van die koninkryk. Dat we Heer vanaand is wat ons bid, Here. Dat in ons sal werk, dat ons nie net sal praat in die lig nie, maar dat ons vermenigvuldigers sal wees. Dat die saad wat ons dra lewe nie, dat die saad wat ons dra, Here, lewe sal bring. Dat die saad wat ons dra sal voortbring vrug in die naam van Jesus. 'n veelvuldige oes in die naam van die Here. Ons maak hierdie kinders los, Here. Here, ons maak hierdie mense los. Ons maak hulle los in die naam van Jesus om die Here te dien in gees en in waarheid. Ons maak hulle los, Here, om soekers van God te wees. Manne, vroue, kinders in die naam van Jesus. Ons maak hulle los, Here. Ons breek die bande af. Ons maak uit kettinge los. In die naam van Jesus. Ons verklaar slap hande op je sterk. Slap bene op je sterk. In die naam van Jesus. Staan op geloof. Staan op geloof. Hallelujah. Ek dank U vir geestelike dokters. Ek dank U, Here, dat hulle opstaan. Maak ons se kinders los, Here. Maak ons tieners los. En dit wat ons vasvang. In die naam van Jesus. Haal die skille van hulle oë af, Here. Maak hulle geestelike ore om te hoor. In die naam van Jesus. Here, die tyd waarin ons leef is ernstig. Die dae is min, die dae is kort. In die naam van Jesus. God, send out a new passion, a new fire in the house of God. And we stand there and say, we are serving the Lord in the mighty name of Jesus. Nou, die Here is verklaar saam met my. Ons verklaar dat die volle evangelie kerk afgeloopmaak. Discipelmakers. Ons verklaar geestelike seuns en geestelike dogters staan op. Ons verklaar geestelike vaders, geestelike moeders staan op in die naam van Jesus. Ons verklaar ons is discipelmakers. Ons verklaar ons wandel in Christus. Ons verklaar ons is vermenigvuldigers van die koninkryk van God. Halleluja. En as jy dit glo, sê amen. Glory, glory. Ons vierde punt waarvoor ons intree sê, Here, doop ons met die Heilige Gees. Doop ons met die Heilige Gees. Persoonlik geslaagde doop met die Heilige Gees. Well, you need a new one. Come on, a new touch, a new outpouring, a new filling, a new breath of God upon your life. Dis hier 'n ander gees nie, dis dieselfde gees. Amen. But we need to be topped up every now and then. So bid daar weer is, kom, Here, doop ons weer met die Heilige Gees. Matteus 3:11 sê, hy sal doop met die Heilige Gees en net vuur. En ons vra vanaand, laat vars vuur op ons val. Kom aan, ons kan nie op gister se vuur leef nie. Ons moet vars vuur vandag. Daar waar jy is, verwyder geestelike louheid. Daar waar die louheid is, dat die soorte weer son vat en weer sterk brand in die naam van Jesus. Ons gee weer 'n passie in gebed. Maak weer binnes los in die naam van Jesus. Ons gee weer 'n passie vir evangelisasie. Halleluja. Nou, daar is jy. Hy staan vir die Heilige Gees. Amen. Want die Heilige Gees maak ons getuies. Die Heilige Gees maak ons evangeliste. Die Heilige Gees maak ons hulle wat uitgaan om siele in te bring in die naam van Jesus. Vader, we cannot live on yesterday's anointing. We cannot live on yesterday's fire. We need a fresh fire. Father God, we pray for the outpouring of the Holy Ghost in this place. In the mighty name of Jesus. Father, we trust in you and we rely upon you. And we ask you, God, that you will move in a mighty way. Come and touch God, your people of God. Let the tongues of fire fall upon your people. Let them burn again. Let them be a passion again. In the name of Jesus. Come and stir them, oh God. And in the night, as they lay upon their bed, let them speak in tongues. When they awake in the morning, let them be awakened, Lord, as they hear themselves praying in tongues. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord of God. Come feed us, come and feed us, come and feed us. Holy Spirit, we can join in God. In the name of Jesus.
Remove, Lord. Remove out of our lives lukewarmness. Here, thy lowheid. Verwyder dit. Here, dit wat ons aandag trek, verwyder dit in ons lewens. Here, bring ons waar die plek, waar die koning nie warm brand, die vuur nie warm brand. Ons wil is te brand vir U. In die naam van Jesus. Hallelujah. Right there where you are, place your hands on your belly. Daar op die camera, sit jou hande bietjie op jou maag. On your belly. For the word of God says, out of your belly shall flow rivers of life-giving water. Father, I pray right now, in the mighty name of Jesus Christ, that you would fill your people with the Holy Ghost and with fire. Father, for your word says, if we shall believe, as the scriptures have said, rivers of life-giving water shall flow out of our bellies in the name of Jesus. And right now, I'm speaking to wells that has been blocked. I'm speaking to wells that has been stopped. I'm speaking to wells, and I declare now wells open in Jesus' name. Open in Jesus' name. Rivers flow again in Jesus' name. Oh, receive now the touch of God. Receive now the power of God. Receive now the Holy Ghost upon you in Jesus' name. Oh, Jesus, stir your people. Oh, stir them, Lord. Stir them, Lord. Stir them, Lord. Stir them, Lord. The groaning of the Spirit. Stir it up, stir it up, stir it up, stir it up. Let the fire burn deep inside. Oh, and let the rivers burn up. Oh, and let it become a fountain. A fountain. A fountain. A fountain. Fountain. Now. Flow. Be released. Jesus' name. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Raise up the desire for your disciples or for evangelism of God. Or to go out and make disciples, make missionaries to reach the lost. In the name of Jesus, Father, right now, I'm stretching my hands out to this camera, oh God. Here are people in their homes sitting right now, Lord. They need a touch of fire. They need a touch of the Holy Ghost. They need a stirring in that inner man. And now, in the name of Jesus, as I'm stretching out my hands, oh God, I'm releasing the anointing through these airwaves. In the name of Jesus, and the power of God come upon them, and the Holy Ghost fall upon them, and the fire of God burning them, and the fountain is released down. In Jesus' name, touch them, oh God. Touch him, touch him, touch him. And I declare unto you, for it wasn't just for a few, it is for everyone that hungers for me. For he said, if you will ask me, I will give you the Holy Ghost. And we ask you to give us the Holy Ghost. And you said, yes, here is the Holy Ghost. Now, receive and be filled in the name of Jesus. Oh, let the power fall and let the glory shine upon you. For you are my life, and you are my land, and my anointing is upon you. In the name of Jesus. Hey! Woo! Doop met kinders met die Heilige Gees. Doop hom met die Heilige Gees. Doop hom met die Heilige Gees. Heilige Gees, vuur val op nou op hom. In die naam van Jesus. Rakuma mama
Here, laat U vuur vrees verteer in ons lewens. Dat vrees verdwyn. Dat vrees verteer word deur die vuur. Oh, let fear be consumed by your fire. In the holy name, in your holy name we pray. Jesus, in your name we pray. Yes, Lord, right now, in this very moment, fear crumbles, faith arises. We are getting bolder and bolder and bolder in the name of Jesus the Christ. Let your fire fall and let it burn, Lord. Let revival spread out from our beings in the name of Jesus. From the inner man, Lord, let revival spread out. Let the revival flow in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We declare that the fire of God is falling upon your people. As they enter this church, they will experience the presence. As they enter this building, they will experience the power. When they enter this building, they will know they're walking in your presence. In the name of Jesus, they find love. Oh, they find love. Lord, I thank you in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, Yabako Sekemre Baba. Ek dank U. Ek verklaar dat die vuur van God val op elke ene in hierdie gemeente. Alweer is verklaar. Ek verklaar die vuur van God val op elke ene in hierdie gemeente. In die naam van Jesus. Die salwe breek die jukke. Kettinge val af. Jukke is vernietig. En nou, in die naam van Jesus, geval met die Heilige Gees. En as jy het glo, sê amen. Amen. Halleluja, halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So awesome, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Volgende gebedspunt, maak ons draers van die woord. Halleluja, draers van die woord. Die woord moet in jou hart wees. En die woord moet in jou mond wees. Die woord van die geloof om het te spreek. So Vader, ons bid vanaand dat U sal woorddraers oprig. In die naam van Jesus. Father, we pray right now that you would raise up people that will carry the word not in their hands but in their hearts. In the name of Jesus, that the word of Almighty God will be in their mouth, on their tongue, to speak it, the word of faith. Oh, empower us in the name of Jesus. And right now I thank you. I thank you, O God, that we hear the word, we receive the word, we do the word, we live the word, and the power of God is manifested in the name of Jesus. Die woord sê, hy het die woord bevestig. Deur wonders en tekens. Amen. Father, tonight we pray that you would confirm your word in this place. For signs and wonders. And every person in this place will be a carrier of the word, and they will be a demonstrator of miracles and of power of Almighty God. In the mighty name of Jesus. We are not hearers only, we are doers also. And we live the word of God. And God said, the things that I do, you will do also. Father, we declare tonight, we walk with the power of miracles in us. For you have given us dunamis. You have given us the power, miraculous power, wonder-working power in the name of Jesus. And right, we speak life. We speak healing. We speak restoration in the name of Jesus. That the word will build up and build up and build up more and more in the being. So that we will share the word wherever we go. In the mighty name
of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Plant die woord diep in ons harte. Oh God, plant your word in our hearts. Not just our minds, but in our hearts. So that it may bear fruit. In the name of Jesus. We pray right now. Dis wat ons bid. Dat die woord geplant word in die harte. Oh, en dat die grond voorberei is. Dat die grond nie, die saad nie val in harde grond nie, klipagtige areas nie. Oh, al die dinge wat Jesus van gepraat het nie, maar dat die woord val in goeie grond, voorbereide grond, gereed gemaak vir die woord. In die naam van Jesus. Vader, ek dank U. U woord het krag, want U woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. U dring deur en dit maak skeiding tussen murg en weer. In die naam van Jesus, het siel en gees. In die naam van Jesus. Oh, die woord van God is 'n hamer, is 'n hamer, en dit breek dit van hartes, in die naam van Jesus. Oh, die woord van God is lewe, vir die een wat dit vind. Die woord van God is lewe, en ek het dit gevind, en dit is lewe vir my. Oh, in die naam van Jesus. Vader, ek dank U, dat die woord van U in ons harte brand. Oh, en dat ons staan op die woord, en spreek die woord, soos wat U wil hê ons spreek. In the mighty name of Jesus. Ja, maak die Bybel nie net 'n boek wat ons leef nie, maar maak dit lewendig vir ons. Oh, when we read the word of God, may it not just be a Bible story, but we will see Jesus. Oh, we will see the truth of the word of God. Open our eyes, open our minds, open it, oh God, to receive. Oh, the infallible word, the infallible truth of your word in Jesus' name. I thank you that your word carries power. And Father, thank you that it bears much fruit in our lives in Jesus' name. Hallelujah. Nou wil jy is bid nou. Here, rig predikers op. Rig leraars op. Nie manne en vroue wat ander nie gehoor sal ontsleer en preek wat ander wil hoor nie. Maar sal preek wat die woord van God sê. Vader, sit die vuur terug in die mond. Oh, let the people rise and preach repentance again. Turning back to the truth of your word. In the name of Jesus. Father, we live in a time where grace is everything and everything is okay. But oh God, we believe your word, for your word says that grace is not a license to sin. I pray tonight, oh God, that you would raise up your people. Lord, we know that you are a loving God, but we also know that you are a righteous judge, and you judge rightly in the name of Jesus. Father, we pray right now that people will know you and they will understand you and live your truth in the name of Jesus. I pray right now that you would release, Lord, that you would release upon them in the name of Jesus Christ. Hallelujah. That you would release upon them, Lord, your word and may enter their hearts. Oh, in the name of Jesus. And it will spring up and produce life in Jesus' mighty name. Hallelujah. Glory. Sit getuienis in elkeen se mond. Not a witness of what they have heard, but what they have experienced in Jesus. Father, I pray, give them a testimony. Give them a testimony. Bring them out of their situation, Lord, so they can tell others, this is what God did for me. Oh, so that your name may be glorified. Father, I pray miracles, miracles, miracles in this season. In the name of Jesus. Lord, in this week, release new, fresh testimonies. In the name of Jesus. Release fresh testimonies in this week. In the name of Jesus. Let somebody be healed. Let somebody be cured. Let somebody, experience financial breakthrough. Let somebody stand up and walk. Let somebody hear the truth. Let somebody repent. Let somebody get saved. Let somebody experience God in the name of Jesus. Not tomorrow. Oh God, right now, right now. In this moment. Let your word penetrate and this week be fruitful so that we may come and stand on Sunday morning and say, I want to testify about the goodness of God. What He has done for me, He has done for someone else. I declare tonight that the power and the presence of the mighty God is working. Yes, thank you. Daar waar jy is,
Verklaar saam met my. Sê die Here, maak die woord 'n vuur in my binneste, in my hart, in my lewe. O Here, dankie dat U woord lewend in ons woord. En ons spreek dit met autoriteit. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Right. Ons volgende gebedspunt. Herstel weer wonderwerke krag. Come on. Herstel weer wonderwerke krag. Oh, so many churches. Oh, they can preach well. They can sing well. But there's no move of God. So true. It's time that the church wake up. Father, we are not here for entertainment. We are here to destroy the works of Satan. We are here to attack. We are here to penetrate with your word and your power so that cripples may walk, the blind may see, the deaf hear. Oh Lord, the sick be healed. Oh God, in the name of Jesus. Right now. Markus 16:20. Die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Herstel die apostoliese krag. Laat tekens en wonders die gelowiges volg. As jy 'n gelowige, dit moet jou volg. Halleluja. Laat genesing en bevryding uitbreek en laat die bonatuurlike normaal word in die naam van Jesus. Halleluja. Dis waarvoor ons bid nou. Dis waarvoor ons bid. All right, there where you are. We are praying right now that the miracle working power of God will be restored in the church in Jesus' name. Come on, pray with me. Pray with me. Right there where you are. Intercede with me. We are praying that signs and wonders will follow every believer. That signs and wonders will follow every believer. That healing and deliverance will manifest in Jesus' name. Father, right now we pray, let your power be visible. Let miracles break out. People are following you, Lord, not because you think they would break. People followed you not because they heard the word. They followed you because of the signs and because of the wonders and the miracles. And many turned to you. Father, in the name of Jesus, the word says, and they believed. Father, right now, we are trusting you, Jesus, to come and pour out your miracle working power upon your church again. That signs and wonders break out in this place, that people experience healing. Doesn't matter what disease it is, doesn't matter what the problem is, it doesn't matter how long they've had it, in the name of Jesus. Let the power and the fire of the Holy Ghost come upon them and let them be delivered, Lord, like you delivered the Israelites from Egypt. Deliver them from their disease. Deliver them from their bondage. Deliver them from their situation. Deliver them, Lord, from their weakness. In the name of Jesus Christ. Oh God, come and stretch out your hand and confirm your words by signs and wonders and miracles. Lord, come and turn it upon your people. Come and turn your people. Come and turn your people. Lord, those crippled legs start working again. Lord, let those hips be loosed again. Lord, let those hands be loosed again to work normal in the name of Jesus. Let heart problems disappear in the name of Jesus. Let cancers dry up and fall out of the people. Oh, in the mighty name of Jesus. Let dementia go. Let Alzheimer's go. Let Parkinson's go. In the name of Jesus. Oh, let blood pressures return to normal in the name of Jesus. Oh, let blind eyes open up and deaf ears hear in the name of Jesus. We declare right now it's happening in this moment in Jesus' name. And if you're watching on camera and praying with us right now and you've got a sickness, a problem somewhere, stretch out your hand and receive healing. In the mighty name of Jesus. Father, we stretch out our hand to this camera. And every person watching right now, wherever the problem, whatever the situation, in the name of Jesus, I render it powerless now.
And I set those captives free. In the name of Jesus. I bring them the healing in Jesus' name. Let every organ function normal. Let every body part function normal. Let the legs function normal. Let the hands function normal. Oh, let their body be healed. In the name of Jesus. Restore your people, body, soul, and mind. In the name of Jesus. Let their spirits be revived now. In the name of Jesus. Healing virtue flow now. Now, in Jesus' name. Legs be strengthened. Arms be strengthened. Move in Jesus' name. Pain, be still. Pain, be still. Now, get out of that body. Get out of that body. Get out of that body. In Jesus' name. In Jesus' name. We thank you right now, Lord. Not by power, not by might, but by your Spirit. Yes, in Jesus' mighty name. Yes, Lord. Thank you. Hallelujah. 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 Kom ons staan nader. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Father, in the mighty name of Jesus. As we are standing in the circle, now, oh God, we ask you for an outpouring of the Holy Ghost. We ask you for a fresh fire. We ask for wonders, signs, and miracles in the name of Jesus. And I ask you, oh God, that you would touch your people in this very moment. As I stand here, I release anointing. I release your presence. I release it upon your people now, in Jesus' name. Touch your people. Touch your people. Touch your people. Jesus. Oh, yes. Here ons bid so vir die naweekse dienste en vra dat U sal kom beweeg op elke persoon, elke gemeente. Laat die krag van U teenwoordig wees en dan wonders uitbreek tot eer van U naam. Ons vra U, Here, dat U sal vloei oor elke persoon nou in die naam van Jesus. En Here, dat daar beweging sal kom. En Here, dat hulle in hierdie week sal uitgaan en iemand sal met hulle nooi in die naam van Jesus. Nou, Here, geef hulle guns, geef hulle guns, geef hulle guns. In die naam van Jesus. En ons sê dankie daarvoor. Die lof en die eer en die aanbidding kom toe. Ons dankie vir 'n gesalfde woord hierdie naam. 'n kragdraande woord. O, nie 'n woord wat die gehoor streel nie, maar 'n hart wat op 'n woord wat die hart dra en beweeg in die naam van Jesus. Vader, ek dank U dat verandering kom. Transformasie diepte in die naam van Jesus Christus en ons eer U daarvoor. Die lof, die eer en die aanbidding kom U toe, want waardig is U die Here om geprys te word. Here, ons bid vir Gideon Skeepers in die naam van Jesus. Here, U weet wat hy deur gegaan het, maar o Here, ek dank U dat hy nog nie met U ontmoet en U genesende krag ervaar nie. Ek vra U nou dat genesing in sy liggaam vloei, dat lewe nou deur hom vloei. In die naam van Jesus, nou in hierdie oomblik, nou in hierdie oomblik, nou in hierdie oomblik. En dan sê dankie daarvoor. Die lof en die eer kom U toe. Dankie Here, genesing vloei nou. Genesing vloei nou in sy liggaam. Elke kankersel sterf. Elke gewaskring. Nou, vir Debra, in die naam van Jesus. Vir Rhoda, nou, in die naam van Jesus. Here, ek dank U nou. O, in die naam van Jesus van Nazareth. Halleluja. Salf ons musikante, salf die voorgangers. Laat die krag vloei. Here, net soos Lindy ervaar wanneer sy opstap, soos sy hier opgestap het Sondag. Here, ervaar hy die teenwoordigheid van U. Dat dit nie net die bo bly nie, maar Here, dat elke persoon in die banke tref, elke woord en elke een wat inkom, die beweging van die Heilige Gees ervaar in die naam van Jesus. Bring U die lof en die
Yes, Lord. Dankie Here. Dankie, Here. Dankie Here, ons eis siele. Ons eis siele. Yes, Ons Lord. eis siele. Yes, Lord. Here Sondag, hier meer siele, hierdie plek in die naam van Jesus. Ons dankie daarvoor. Ons dankie daarvoor. In Jesus magtige naam. En ons eer U totdat U kom. Wees met ons, Here, is ons gebed en ons loof U daarvoor. Die lof en die eer en die aanbidding kom U toe. Want waardig is U die Here om geprys te word. Halleluja. Wie kniepyn? Iemand kniepyn. Ongemak in die knie. Ek voel hy knie in die naam van Jesus. Osheke menamasu komamrose. As 'n kniepyn in die naam van Jesus. Jou kniepyn, jou kamera is, jy kyk daar, jou kniepyn, sit jou hand daar op jou knie nou in die naam van Jesus. Vader, ek dank U nou dat daardie pyn in daai knie nou verdwyn. En dat die oorsaak daarvan opklaar. En dat daardie knie nou normaal funksioneer. In die naam van Jesus. En die gaan dit nou, daar gaan dit nou, daar gaan dit nou, daar gaan dit nou. It's gone, it's gone. Toets jouself, dat weet ons op kamera, ons wil graag hoor. Die Here het jou aangeraak. Kyk maar gerus, kyk maar gerus. Hy pyn is weg. Hy pyn is weg. En die oorsaak daarvan het opgeklaar nou, in die naam van Jesus. Ons sê dankie Here, U het dit gedoen. Here, ons bid nou en vra dat U met ons sal wees. Verder in hierdie week seën ons. Here, ons wil spesiaal bid vir môre se jeugdag, die rugby en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Beskerm elke ene. Seën die dag. Here, is ons gebed en ons dank U daarvoor en mag dit ook 'n dag wees waar iemand die Here Jesus vind. Halleluja. Halleluja. En ons sê dankie daarvoor. Wees nou so met ons verder. Beskerm ons, bring ons weer veilig by ons woning. En ons eer U daarvoor totdat U kom. Amen. 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 God bless you. We love you. Winston.